Tahu, hubungi nomor di bawah ini. Nampak? Lain nampak? Lihat di TV Oni jam 00 ngulaluk mulai. Alasannya cuma satu. Di sulbi Abdullah ada Nur Muhammad. Ado alun lahir Muhammad kata dunia lah nampak wajah Muhammad di wajah Abdullah. Cahaya Muhammad lah keluar, tu mangkonyo Abdullah ganteng dan tampan. Kira-kira kok boleh hamba bertanya, tolong dijawab. Siapa yang nan paling ganteng nampak kini kok? Jawab dah. Tentulah Pak Ustaz. No sombong bagai itu doh. Bukti lain.